alo I tau mau ki he pong tu si te koe ni koe aho tu si te aho wataha ino September o awhi wataha. Koe taimi se ne ko o se mini te ua me fit pongpongi. Ia ka pongpongi moko ni se ne maha ma ki koe se hongo fulu pe tahataha pe te maua o ua fulu mahalo he aho ni ka e momoko apito e hapiri. Pe mahalo koe awha apito ni se ne pe au tau whakamfo ke he polokarama koe ni ke tau TALANOA mo update I he COVID-19 koe whakamanato e tau kaweinga MAHU'INGA koe o tua mo tonga ko tofia. Pea mo e hae mea e tokoni ki he MAHU'IA e tonga. Pea o tau whakatapu whakawhitai ke iki he mao e whainga maari e koe ni pea whakatapu atka mo tolo mea mai. Koe o tua mo tonga ko tofia po koe kaweinga MAHU'INGA he kono ngā koe taumua koe o mai ai mea LELEI taha ki he tonga. Pea whakaheka mai ai he whakakoloa ai tonga. Mo e whakamaama ki tau tolu ke fusi ki tau tolu me he tuunga o ku tau whakaofa o tau whakatewhito e tau mo'ui I he tokoni mai. Ka koe tau mua ke awe ki tau tolu ke hange ki tau tolu koe kakai lala. Koe tau mo'ui mo e mea kotoa o Fekau'Aki pe ia mo e tau ngawe e ki tau tolu mo e pure e ki tau tolu e tau kaweinga mo e tau wheitu tau alu ki ai pia mo e kahau koe whonua. Ai koe o tua mo tonga ko hau tofia koe o mai ia e whahinga whotutu ke mui kia e tonga. Pea koe whotutu koe ia koe tau mua koe tau ataina koe o mai ia e whainga maari e tonga ke ne ngawe a ke ne whakaukau LELEI taha. Mohono ata mai e ne mea kuk Mahino ki ai koe mea ia LELEI taha ki ai mohono family. Pea osko ia pa teu ki tau toke tau kakaha ke he step o civilise. Ke awe tau toka civilise o maalunga o pito. O whainga maari e tonga ko toa pe ue haa pe tapa o tonga. Pea koe tau ataina mo ni he o ku haa ia ke tau anga koe tau whaoka mo e mea ho tau loto. O kai whaki aha tau ataina e te pehe kono mo ni o kia e lao. Ke tata awhia ke whahinga koe o ku whakaawa o mo mau lao. Pea Malu'I ai totonu ai whoi tutui. Ka koe e kai ke tau wongo I tau tolu tau ataina ka kato. Ka rewa ke whakaatata ho tau loto mo e tau whakaukau ai mea kong ne hai a ki tau tolu. He neongo e sai e lao ko he atakai o ka pau tau e whihia ki tau tolu hai e tau whakaukau mo tau loto he mea lah. I he paraparema o e mo'ui. Paraparema whaka ekonomi ka koe paraparema o e mea kai koe health koe ako koe hafua. O lava he ngahi whakatutuka hai ki tau tau ke mori e tau ataina. Mahino apita pe I mamani koe poverty, koe masiva. O kawia he whahinga mea whakatuta maki au pito. O kune ta ofi ai kakai me nau tau ataina ke nau mau ha mo'ui o ku LELEI age mo maalunga age mau ai whakatutu ke nau mo'ui. O maalunga age. Ai koe tau ataina. O ki kai koe Fekau'Aki pe mo e tau la ko tau wha koe I tua I at ki tau tolu. Ka Fekau'Aki a mo e tau hae mea o koko tau loto mo e tau whakaukau. Ai MAHU'INGA koe tau whakatutu whafonua koe o tua mo tonga hok tofia. Koe tau mua koe teu ki tau tolu me loto. Pea whakakoloa ki tau tolu. Pea koe teu ia ki tau tolu ki tau hopo maa whaiwhatongia to tonu o ku tau ongo I tau ataina I loto koe no uhinga. O ku maa e tau whakaukau. O ku ofa tau loto. O ku tau ataina he whahinga mea kotoa o tau whaamu ki ai. Pai kai ke ngata ai o tau sio ke kau ngā api. O tau tokoni ka nau tolu. Koe hano I ngā o tau ongo I ofa ka nau tolu. O tau ongo I tau ataina ke tau tokoni. O ku tau sio reba koe fia koho tau kau ngā api mo e fia mo e fia o
Uia no Fekau'Aki pe koe fia e taha I niua o Fekau'Aki mo fia e kakai no ka alofa. Koe hano I ngā koe o tua pe taha o tau tuia ni hai katoa ki tau tō. Aia koe ia o ku os Mahino a bito pehe tau whaalawe mai ki ai. O ku mahau katoa pe tau whakatutu mani he tau whakatutu whafonua. Koe tau mua hange koe ia koe tau lawe ki ai ni awhi. Koe fusi hange ki tau tolu me tuunga o tau hekasi. O tau whata ki tau tolu, hekasi ki tau tolu e kakai. O tau hange e tau toha whangapepe. Ki he tuunga o tau Mahino ka tau tolu e tau hotau wiwi mo e tau tare niti mo pia whakatutu LELEI ia. Ke tau hopo hifo me o lunga me heka koe he fungasia o hiki whanua. Aia koe ia koe tau whia mau, koe whakaamu ia e whakatutu koe ni ai o tua mo tonga ko hoktophia. Koe tonga koe kakai o hiki whanua. O koe kakai o heka whanua, hekase whanua. Ke toi masiva ani. O koe kakai o tāupe, koe hano hina. O tau taktaha kotoa pe e tau tare niti mo e tau ngā ue. O tau mo ui ai pa lava mo ui ama tau ka ngā api mo e whanua. Aia koe hange ko lawe ka koe mea ne whatutu whaka ai ke he tonga ke tau wao sia e tau potaha. Pea ku hange befo ke polkarama koe ni koe tau whenga ke tau hanga o hai ka toa mai mea na tau whata ano ki ai. O MAHU'INGA pito ke he anga koe tau whakaukau he whakate whito ai whakatutu koe ni mai whakakoloa koe ni ai tonga. Hono fusi mai ho tau loto mo e tau whakaukau. Ke whakamaama I he whakatutu whakafonua koe ni koe otua mo tonga ko hoktophia. Koe whakakoloa e ho tau whanua, koe whakakoloa ho tau loto mo e tau whakaukau. Pea koe koloa ia koe e whakafua mai koe ke tau mo ia. Pea kono mo ni koe koloa whakaotua, o ku liuriunga ene whakatutu mai. O ka pau tau, o whakatewhito he tau tui mo e tau tuku lolo koe ni ki he otua mo tonga ko hoktophia, pe koe otua koe ni ki loto e ki tau tō. Koe hange na tau lawe ki mua, koe tau mua hoke whakamaa e tau whakaukau. Koe hao hinga o whia ai ke whakamaa e tau whakaukau. Koe no inga, o ka pau whonu uri e tau whakaukau, he ke haa maha ki whakaukau ia ku LELEI. O tau TALANOA mai ki mua, koe whunga vai ta whē, koe tau conscious mind ia. O ku lahi au bito mea o tau whakaukau kia o hai ki tau tau ki ai. O koe ke tau mao e tau toha taimi ke tau whakaukau hifo I o pia e mea loloto ia ki tau tau. O tau whemo e kina bito he mo ui. O tau ke pe pongpongi o si mau mai e tau whatongi a koe teu e whanau koe awe ki nau tau ki he ako koe hae te ngā ue kakai whiwhine koe fō koe hae iane koe mātua tangata koe o ke ngā ue koe hae pe ngā ue. O lele abea ke he fiafi pe koe hape nau polkarama he pe tau mo. Ava life it can be very busy ke tō lai. Pa koe natula ia koe e tau mo ui o ha ia ke mea o tau whakaukau mau pe ke apa Mahino pe ke tonga kotoa. Ai mea koe pa Mahino pe ke taha kotoa e ne whatongia. Ai mea. Pa tau whakaukau rewa koe ngahi mea koe no tau e whihi ai he a hoko hui koe ngahi mea o tonu ke whai. O kuanga whewhe e tau hanga o tānaki mai ha whahinga whakaukau. O tokoni kono toi whakalelei ange e tau ngā ue o whai mo mea kotoa he. Ai MAHU'INGA koe ke te aha mea ke whakapipiki ai te whakaukau he. Koe tau lere holo koe he mo ui ma ngai mea pe. O wia e whahinga whakatutu I he mea o tau tui ki ai. Mo mea ko tau kapau tau tui o tua koe tau urunganga. Whakawhotunga he tau ngā ue mo mea pe. O koe tau ke ngā ue whai ake tau tuku I ngā tā koe hāno hinga koe inga hau tau tui koe o tua koe ni. O whai to tonu. Koe o tua koe ni koe mea LELEI taha whia mau ke te whai I he te whatongia pa koe ha. Tau sio kapau tau piki ki he whainga whakaukau o ku maa. Whakaukau o ku māma. O ku lava e ngahi whakaukau ea fufulu e tau ngā ue ke toi awe e ke tū ngā lahi au pito. O kui kai ke te nofo whakasio sio holo ke te whakapiko piko. O te whai pita ngā ue ke te LELEI taha.
ko hano hinga ko hinga he ku te mana tu e ki tai ko te aha ke fa hinga pong pong yo fa ai na ki lotu mo fa la loto ha foi bese to i tapu pe ko ha pe I he nau whakapipiki koe nau whakaukau ke whainga mea koe. U tau si o ku maa rewa, ka mata rewa ke maa e whakaukau. U hanga he whakaukau koe ia whakawhootunga mai a ngā awe o ku maa ange, o ku LELEI ange, o ku te ongo u te fie ai, mo fie mo e te pūre, mo e kau ngā api ma ngā he mea pehe. Koe whakamaa ia koho tau e tau whakaukau. Pe hange pe whaka ku lawe ki ai ka pā u te toe awe ia ki he tūnga mā alunga pe toe te ngāwe. U te pehe ki tā koe te ngāwe, koe te alu, koe te ngāwe mōni, koe te ngāwe pāanga, te totonga ke te ranti, koe a koe whānau, koe nau whaito, koe wāla, mai hāwha mōni. Pa koe te liriu koe te ngāwe ke toi maange te ngāwe. Koe hao hinga ko whae ngāwe, koe ku ngāwe ni koe hui koe ku ngāwe maae o tua. Tau si o rewa ku to hiki hake e te ngāwe ki tau toe ngi ngila. Kono i ngā koe te whakaukau, I'm working for God. Koe ku attitude ia koe ngāwe, koe hange ha sacrifice, koe offering. Koe te hange ha te mea offer ki o tua. Koe te LELEI taha, koe te awe ki o tua. Pa koe tau mea offer, he tau awe koe ki o tua pa ne tāpua ki, o kune hanga tātānaki mai te kai o tua. O hange beha te mea offer ka te ilo be te mātua, ka ha he toki fōha pa o whina o maha mea offer. O te whakamolu ki tau te offer, o sai apita te whakakau. O te nofo ki tau whakakau, hae koe te mea LELEI taha ke o hangi ho to fōha pa o to whiwhina. Ka pau tau pehe ki tau toi mama ni ua noa e o tua koe ni koe ko lawe ki au koe o tua mo tonga ko hauto whia. Aia koe he whahinga whakamaa ia koe e tau kai ke ngata e tau ngā ue me tau routine o tau ki whakalau loto pe tau loto pe e tau mana tu e ki lau toi taku o tau ulunganga to tonne pe to hiki ia he tu ngala koe ngā ue a pia koe ni koe ngā ue mai o tua koe ku whelau ia ke o tua. Pea koe fua koe o ngā ue koe ia. U tau si o rewa koe fua koe ia, koe fua whaka o tua. Liu ngā pito ai fua koe ia. Aina koe koe tau si o koe whakamaa ia koe e tau whakaukau. Koe hae mea o whakapipiki ia e tau whakaukau. Koe matawai o māma. Koe matawai o māma, koe mea o māma. Ka pau te a ki ta he pongpongi paska pa te whakapipiki te whakaukau ki te koe te manatu koe te ite he to kau ngau. Koe te whehi ai koe ngā koe oku hiki tūnga ka ai ki o lama whainga maari ki hiki tūnga. Kovi a hoku loto, kovi a mo whakaukau. U tau si o rewa ke kamata koho aho. O kuha peki tau te uri. Kuha mea hoko he ngāwe, e uri e ngāwe. Peke mea ausia he ngāwe he tūnga o to tonu. Ko inga he ku kano ua, to loto kano ua e te whakaukau. To e kano ua e pe ai ola ko e te ngāwe o whai. Pea e whakatonga ia he kau pūre, mga he mea pehe, o koe ke te ngāwe ke te tūnga mārunga koe, unau sio mai ngā te whaalava he pās. Ai o tau sio koe uri koe te whakaukau, holo ki ola e te ngāwe. E te ngāwe ki te tūnga mā. O kuhange ia koe ha te panga koe o tafi, I he te whakapipiko e te whakaukau he mea ku maa. O te sia rewa koe vai tawhe o ku maa. He te whakapipiki e te whakaukau ki ha foi paipa o ku lahi ai perepela, o ku perepela, o kona e mea kotoa. I he te whakaukau. Pea o koe ai whaka mai tai me taha o ku I he lahi koe mea o te whakaukau ki ai he pongpongi. Koe te āke o koe ke toi ha mea ke I o ku koe ku polokalama o pehe mo pehe. O hange koe ha mea uhi e kauparangi ha chicken without a head. O te lere takai holo koe ke te ngāwe. O koe ke osilere ha mea fulahe te mea. PC. E te mea. O koe ke ola lere ha lava lere ha ngāwe ma mea. Koe ke he pe ke te patu atu ki ai mo whangari ngāri. Pa te hoko atu ke mea taha whangari ngāri. Hoko ke mea taha whangari ngāri. O tau si o rewa e holoki rewa e tu ngā ngāwe mo e kuala ti mo e hāfua.
Ko ha ko ai mea ko hoko ko tau ata mai. Uhangi ha vai kafe u lere o ma o pito o pito. A vai kafe ko. Lere o ma ko e vai kafe. O koe ke te mau i kaha whakau kau lere ko ha ko ai whakatutu lere ke whaage ngā ui. Ai mahu inga koe ke te whiri whiri. Ke te whiri whiri ko ha ko ai mea mahu inga taha ke u whai he aho. Pea focus pea. E te whakau kau. I he te hanga koe holoki whakoe mea koe ke te whakau kau ki ai. Ko hae mea ko ke vai kafe. Ki i mamari e vai kafe. Ke te lava whakau kau lelei, sio lelei. Ki he ngahi mea ko mahu inga taha te mou i ke te whai mo langa e te mou. O tau sio rewa. Ko hae mea ko o te whai e te whatongia ko toa. Ko hae te lisi, ko lisi pe e ua pe tolu. Pa tuko fu lise hongo furu o se angia ke lava ha mea ia. Ai koe focus i koe te whakau kau. O ku mamari o te lava control ai vai tafe kone hoto funga ulu. E te whakaukau. Uhange ha vai tafe lere behe taim koto. I kai ke ngatai, mana tu i foki i loloto hifo he tau whakaukau. O whonu ai ngahi bebe i ai, ngahi palapare ma da tau lawe ki ai neafi. O Fekau'Aki mo ngahi mea o te manatu he koe unconscious mind. O koe ki toi aha whahinga mea ia ke ne lava fufulu ai konga koe au e atamai. Kau tau ilo pe e ne urunganga, o kune uesia e ia e mea kotoa u tau whai. O hange koe ni ka te tangtangutu te fia puke ha, asi maha taha ia maha koe tau hongo fulu na tau wha lawa ia. Te mantu i ki tai ia koe tamai ni au na te ke mo ia. Ua o skona a bino pe e ātaka ia. He te whakaukau ke toko taha koe. O te sio rewa koe mea koe ena kai ke te mana tu e ki tai. Pa hore pe koe asi mai taha koe. Po ka taha pe me tatau. O ku mana tu ia hau tau ata mai. Pa hua i mai whakaawa i matapa. Hua i mai pere pela ko toa Fekau'Aki mai mea koe. Kona ka toa hoto e te ngā wea ki tai. O ku anga whewhe e tauanga o pure i a whainga mea koe ia. Na tau lawe si kia ne afi. Koe lotu ia. Koe lotu ia o ne hanga o whakamaa e mea koe ia. Tau lawe ki ai. Ke kau vai e nau lotu lo ako e nau ofa. Koe ofa, koe te ofa koe ka taha, koe te sat ka taha, nā te whihi ai ka te whakaukau ko nau liriu, mo hāfua ko nau māma, pa ko te māma mo kita. O tau si o rewa mo te whakaukau koe hae mea si su e whai ke he tuunga koe ni. O ku tau si o rewa koe ofa, o ne hanga liriu e mea lahi, he anga koe tau mea koe tau mana tui. I kai ke ngata ai tau ilo koe lo tu o ku i he tau whanonga te ke whetangi he kau vai mo mea koe ia. Koe whakawawai a koe matapa ke fufuru koe ngai mea ka atoa koe ia loloto i whai ki tau tau au kai ki tau ilo. Aka koe clear ai a koe ai ngai mea nau wha influence be nau toro e tau maui. Kau kai ki tau ilo e tau tau. O kai ki tau kai ki tau lava e ki tau tau ria o Mahino e tau tau po ha ko hano hinga. Ka koe ngai whakatutu ia ma o pe tau loto whare. Ke clear koe ngai mea koe ia. Koe tau mua, koe tau wau si a koe whakakoloa koe ne o tua mo tonga ko hok tofia. Koe tau whonga whoke taha ke tau whakaukau ki ai. Koe mea ko MAHU'INGA koe ki ati ki tau tolu. Ai mea ko tau ilo ko MAHU'INGA ki ati ki tau tolu. Koe mea tau pipiki ki ai. Pia koe mea ko tau pipiki ki ai te nehanga i a whakawhotunga mai a takai koe o te whakatutu o hoto i he te moui. O ku te vete atu. Ai mea ko kai ke te MAHU'INGA i ai. Ka te pipiki ke mea ko MAHU'INGA i ai. Pea koe mea ko te MAHU'INGA i ai. O ku te koe hae koe e tau mea whai ki ai. O te whekumi ki ai, o te lautohi ki ai, o te whakaukau ki ai. O kai ke toi ha tohi ho whakasio pa te kai ke ngata ai o te alo tā no ke kakai u ilo nau ilo ngai mea koe ia. Koe hange ia koe ke toi koe lahange te ilo, koe lahi e te pipiki ki ai. O kui kai koe mea ia o tau ui koe ni koe attachment. Hange e koe ha wheke pipiki ke mea ko te ilo MAHU'INGA. Piki mau a bita. Pa koe lahange koe e te ilo,
koe toi whakalalahi ai te pipiki ki ai. Koe nā tūlai a koho tau atamai. Koe lahange te ilo, koe lahange te ofa he mea koe ia, pe koe toi mahino ang, pe koe te tui ki au, toi whakalalahi a he te mea koe. Pa te si o rewa koe ngahi mea koe ke mahu inga ka kita, o ku vete vete atu ia. O koe ki te toi ifo e ka kita, te kamata ia ke te tukuange maha to ngahi kape ko pipiki ki ai. O whakafoki mai a ki loto ka kita, o toi whakapipiki a ki mea ko te mahu inga. Ai ka koe mea koe te attach, pa te detach mea ko koe ke mahu inga ka kita. Koe nā tula foki aha to atamai, ko te anga koe mea ko te manako ai o pipiki ki aha to atamai. Koe mea ko tau whihia ki ai o ku kai ke whi aru ki aha tau atamai. Ai koe whaka amu ia, i mahino koe ka tau tolu ai mea koe mama, mo mea koe langa ake tau moi, koe mea whapipiki ki ai tau whakaukau. Pea koe mea ko te ilo e bebe e hoko ai e palaparema mo mea lahi a pita te tau holo ki ai tau moi, ke tau whakamama o me he ngahi mea koe ia. Koe tau whakatutu u whakakoloa koe no tau whanua hange koe ku lawe ki ai, koe mea mahu inga a pita. E koe no hinga koe tau sio reba koe ngahi whakatutu koe ia, e hopo mai e hange ha mata sio ata. Te tau lava reba ilo ai mea koe totonu me mea au whihala. O tau ilo Fekau'Aki mo vaccination koe ke COVID-19. Te tau lava o tala. Ai wheitu koe totonu ke tau mui mui kia. Mo whainga whakatutu o tau ilo te tau mo ui ai. O hange peko tau whakatutu whakafonua. O tau lava reba o tala. Ko haa koe ka venga e whanua o tonu ke tau tu mui mui ki ai. Ko whia koe hala koe te tau whiri ki ai. Ke whakatutu ke awe ki ai whanua. Ai mahu inga koe ke mahino ke tonga. O koe ki toi ai ha whakatutu uia. E LELEI ange ke maalunga ange. Mo ofa ange he tonga, maa ange. Ko hano inga koe otua. Koe whakasino mai ia ai otua. I he ka venga e whanua koe otua mo tonga ko hokto whia. Pea koe fua e whakatutu whawhanua koe ni. Koe taumua. Koe LELEI ai tonga kotoa. Koe tonga kotoa mahu inga. O tatau ai motua pe koe whiwhine i niua pe koe hape tapa tonga. O mahu inga pito. He koe otua koe ni. O ku kono sino. O ku ihe wheitu kotoa. Ihe tapa kotoa. Pau kai koe hinga ia. Mama o a niua ia. O kai ke mahu inga ia. O hange beia koe anga whuke whakatata ka pau ko tau sino. O tau ilo ko tau sino. Ka te tuha fo i whao. Te mamahi ia. Koe hano inga. Te sefu koto vai. Ka te ofiat ka mea u vela. O mamahi ia ka toha to sino. O kai ke mamahi ia beha to fo i koto vai. Koe anga ia ko tau sino. Koe anga sino whakaatua. O ku ihe wheitu kotoa. Ka pau e tuu ai vae oe o tua i niua. O tuu ha mea maasila pa ha mea ke lawe ai. E ongo he fusino katoa. Paka fusino ko ia au tangutu ati nuka lofa, au tangutu ati waba, au tangutu ati. Ongo i he sino katoa. E ongo he motu ai haapai. Ai mamahi ia ai motu ai niua, ai motu ai waba. Motu ai nuka lofa. Te nau ongo ia mamahi ia ai motu ai niua. Koe anga ia koe ai whakaukau. Ka pau ko tau sino o tau ongo i ha te tua fo i whao. O te ongo mamahi ia hoto sino. O kai ko tau wae. Kau te ongo i ko hoto sino katoa. Whakaukau ki ai koe sino koe ne o whanua o hai ki ai whanua. Koe sino whakautua. Koe mea ko hinga ki ai koe mea koe LELEI ka haki ki niua. Moi le tatau peki nuka alofa e tatahe wheitu kotoa. O toa. Koe hano ngā koe fusino ai o tua une hai ka toa. Mamahi ia haku vae koe pa koe vae ia i niua. O mamahi ia ka toa e sino ia. Kai ke ifo e ne mohe, kai ke ifo hane ngā aue. Ka arewa ke whakalelei ai palapare maa niua. Hange pēa pe ko baba. Ka ha palapare mai baba. Uongo ia motu ai niua. Uongo ia motu ai haapai i tonga. Koe anga ia koe ai tau whakatutu whawhanua. O tau sio hai e toko taha kotoa ki he loto whare o whanua.
Pea koe ha wa no fonga ke ha I tātou, o iai ai whakatūtū. I he ha I ke iai ai tō ngā te tau lawa rewa au whai pehe. Koe ha mea mrerei ko kau ngā api mo whonua ka atoa. Koe mea ia lerei kia te au. Tau hopo mai ki tau tōru ia, koe kakai o ku teke whonua, hiki whonua. Kau kai koe kakai o boma o koe tau mua ke he kasi e whonua. Ke tau aia e tau masiwa, o ku tau toi masiwa. Kai ke, tau tō ke hoko atu he koe konga lahi whuke tau tō karama. Koe update I koe ni ki he COVID-19. Pea koe, I he aho ni whoko koe puke o alpe whuke lahi. Ka mau sio holo au pito. Koe konga lahi koe hinga pe koe vaccination. Koe whika koe mamani koe uange au wahiwa miliona. 5 kilo walmano tahawhi. Pea mate koe 4 miliona fitu kilo. Koe mate koe hou au a wha, koe whawhi uange au wha. O wai ni ke se tolu kilo tahawhi te au I mamani. Mo whaapehe whako hanga o lau ma taimi mai ai e whika mamani. Ko epe ke tau si o ke he reality whātu tā make maha koe ni. Ko hinga befo ko inga fu mate ko ne toko whaafi o ngia whaafa. Ka koe mate ne he aha koto. Koe whaafi o ku holo e nia. Ka koe whaafi koe whika koe whaafi koe mo ui. Koe toko taha nai mānawa na ia ne whanau pa moe. Wai nau whae moe tamai koe kakai e ni na nau lue holo I maamani. Koe ni au nau si mālolo ki nau toko I koe COVID-19. Pea koe me kātoa ki nau toko. Ko si kakai na kai ke nau mao e nau tō whakamari e hanau choice ke vaccinate ki nau tō koe hano nga koe ngau na fu masiva ko hiko whonua masiva koe ke mana o whakamari ke huhu ki nau tō pea tau sio koe toko koe me kātoa e kakai koe no mate koe kakai na kai ke mana o whakamari a tō ke vaccinate lo tonga ia u tau no whakatore nai whonua Amerika ko Europe ko Australia ko New Zealand Pea mo tonga mo fisi, o mao e whangamare ke vaccinate. Ke mahino ka tau tōko e mate koe ni koe tōko lahi. Nai mei hawe nau mo ui kapa nai mao ha whangamare ke nau vaccinate. Ko hano hinga ke tau tāria ke hoko tau tōko koe whika koe ni. Ku tō mui ia. MAHU'INGA pita ke tau vaccinate koe I tau mua ke tau ofi ki tau tōko ki mua pa tau tōki puke. Pea ka pau te tau puke ko o se vaccinate ki tau tōko. E kai ke tau puke lahi ki tau tō. Te mana wa ke si emu, hao pe si emu e tangu tō tō ihu, o pi ai koe receptor site I koe ni ki he COVID-19. Pera ne kamata koe ke whanawhana o tō hifo ki lalo ka tō. O si tari mai antibodies e te tamate I a COVID-19. Kai ke aha no whaingamari ana ke lelei holo alo hoko ha pneumonia, hoko e te myocarditis, lere he tō hoko e blood clots, Ko blood clots ia koe me COVID-19, o liu ngā tō noa ia, e ne lahi, I he blood clots o kumau koe I he COVID vaccine. I kai ke ngata he ne whatupu blood clots hoto sino, whakatupu pneumonia hoto maa, whakatupu inflame mo palangia hoto mafu, o ku hoko ai e te pākārama, mau hoto kofua, O tau si o kai koe blood clots pe ia o ku Fekau'Aki ma COVID-19. Whonu e fu lisi ke he ngai maha ke he te mate ai ki tai. O kai koe huhu, koe tau wari a ki tau toko e blood clots, o hange ko lawe kia ne afi. O ku low au pito. Pak mau ilo e mato no side effect kai ni mo ai mono fonga koe ke whaito o. Pa e lava ke holo ke whika ko ia, o ka pau e Mahino ki kakai ngai whakailonga ko Fekau'Aki mo blood clots. Pa koe whakailonga, mau ilo koe ni a se ia, o Fekau'Aki mo langa ulu. Whahoko he o se aha wha ke aha e wanoa. He o se koe no vaccinate. Tala whita ni ke AstraZeneca, pea mo e Johnson. Pa koe langa ulu koe au ke alue ke sai, alue ke whakalala. Koe langa ulu koe ni toko lahi ia Fekau'Aki mo hu, koe langa mai pa sai, wholo pe fwe panatolo pe sai, whe langa aki me ngai mea pe koe nomolo pe. Ka koe langa ulu koe ni o kai ke alue ke sai, wal pe whakalala.
o whaalu whataha mai langa kete. Pa whakalala, whataha meni o al whakalere ka tuu toto. Pe hange koe langa ulu o whakalala, liri ue si o mga mea pehe. Koe whungahi, koe side effect ia koe o AstraZeneca mo Johnson, ka aku low, aku rea au pito. Hange koe taulape ki a neaf, koe kapau te puke ki tai COVID-19, koe toko wafe tupu ia e mate. O pai huhu ki tai ake COVID-19 ia e foi vaccine e taha miliona. Koe foi whaabe ke toko ono e mate. Ka koe huhu ia ki tai COVID-19 i he te puke, me he toko miliona ka toko wafe tupu e mate. Ai pa utau oku ikai ke totonu ke toi vei ua e tonga. Koe huhu, koe mea mahuinga pito ke malu'i ki tau tau. Moni oku ia e side effect. Ia e experience ke he kakai. Hange koe nai toka tahanai. Mate kau ngā api kohi koe heart attack koe osipe ne huhu. Pia nai puke ia ka sai LELEI pe ia. Oku laki au pito e kakai kou nau puke pa nau sai pe. Kau tau ilo koe whika ia mo statistic. Ai ata koe ne mea hoko i mamani. Oku ikai ke pehe ka koe toko lahi au nau puke lahi. Toko lahi te nau mate. Toko lahi kou nau recover. Oku nau damage ki nau tobe nau mau ki nau tobe for the rest of their life. Koe mea ia mau ilo mau tolo he testimony e kau toke tā hena nau puke mere koe. Kai peke nau toi normalo ki nau tobe. Koe toko lahi a koe kakaina nau puke lahi COVID-19. Oku mahino au pita o pita pe ia. Koe vaccination, koe mea mahuinga taha pe ia ke tau whainga maari pa tau o hu. Ko Amerika fuka o ke lahi taha pe ai puke. Pa koe whaua miliona hiwa kilu. Pea koe mate koe ono kilu hiwa mano ua afi. Koe mate koe hoa ua wha koe te au ono fitu. Pea new case e ua mano taha afi hiwa ngea maua. Pa koe no mo ni ana koe whika e koe ni o koe ke tono ni ke tau sio tau tolua i whia koe. I Amerika. Koe ngahu nau mau e whae sa, mau e mo te nato e mau mo Johnson vaccine o koe ai u vaccine lahi a bito koe. Koe vaccine Amerika ka atoa tu i mua ka atoa. Pa koe oku whengata maamani ka atoa ke mau mai vaccine koe. Kai loa tonga ko Amerika u whono ai vaccine koe ni pa lahi ka kai uwha mahu koe ke nau whehu. Ka koe mea ia koe mahino a bito e malu'i ai ke mo tolu. O atu e whenga maari ke mo hao me he mahatu whatu tāma koe. Pea ko India u wha ofa befoka India ia ko whonu au futola. Loa tonga u nau ngahi ka atoa e vaccine. Koe tolu miliona 5 kilu a e puke. Pea koe mate koe 4 kilu 4 mano ni maafi. Mate hoa ua wha ua ngea ua noa. Pea new case e ua mano whaafe. U whika tolu a Brazil koe ua taha miliona. Mate 5 kilu hima mano. Ko pita ni ko whika wha ia ko 5.5 miliona. Mate taha kilu tolu mano ni maafi. Koe ngahi whika lahi a pita mate koe ni. Pea hange pe ko Lucia ko 5.1 miliona. Koe mate koe hoa ua wha koe whitu ngea whitualu. Hange ha api ako au haka ato. Mate foi hoa, foi aha beta. O holo a vida mahaki ma mani tara whira ki Asia ko Malaysia tai ni me o tongia mataha e mate hoa ua wha. Holo a vida Indonesia ko te awa ono. O sai bea si ai nai a ku iai na vaccine LELEI. Ko e Sinovac, Sinopharm, ko toko hiwa mano ni mahafe fitu ngā tolu walu. Mate wha afe ono ngā tolu ono, wai nau ni keise wha hiwa. Ko asa e ria mau New South Wales ku sai a pita New South Wales tai ni ku kamata ke holo. Ko ni mau tau hifo me taha afe o hiwa ngā tupu ai new case ko ne hoa ua wha. Ko hano i ngā ko hiko vaccination rate o sai a pita ni me New South Wales. Ko whakamuia ke toi alu o maa lunga a pita e holoki a pita e puke. Ai ko mau whika i asa e ria ko mau tolo whika te au taha he lahi taha ko e puke maamani. Ko e walu mano fitu afe te au tolu wha. Mate taha afe te au ono fitu ko new case e taha afe ni mangia taha pia mate toko nima. He hoa e ua wha. Ai ko New South Wales ko toko lahi taha ko e hiwa afe tolu nima. Ko holo e me he oba he taha afe.
I got we reach a peak and start to drop. Pe mate to fa ko to ta wono no ke ta ba no ko me ka to ki na to ko kai ke vaccinate. Pe ko pikatoria ko ni mangia no fitu ko ACT to fitu pa quarantine Northern Territory mo Queensland. Ako ko Australia ko hango ko ni sa wele ko mata ke ki tawata na fe tu ko na lockdown hange ko Bankstown, Liverpool, Fairfield, Blacktown o ki whangofua mai ki o exercise mo o whiohi hange ha picnic i pera mea toko nima o kakai o oba he tau tahaua. Pe i kai ki ngā tau o fua e whialu ake e whanau o ewa, koe papolo be o si fo papa toko nima. Ai koe o bia e whainga tawataina o COVID-19 ka koe whakaamu ke o huhu, koe huhu whake Australia, koe mō tēnā mo e Pfizer, ki he whika tau tahaua whai ki o lunga. Pea AstraZeneca me tau tahawalo whai ki o lunga. Koe hāpe vaccine o ke mau alu ko huhu nau tatau kātopi nau tau nau sai kātoa. Ka koe mō tēnā mo e Pfizer, koe huhu ia koe ke kakai wheitama. Tau whita ke Pfizer o approve ia, ki ha whainga stage pe ko whainga tūnga e whaitama o safe a pika pe whaisa. Ko ai ko Australia ia ko fisi o ku sai a pika fisi he unau o kai ki aha mate ai holo a pika mo fika ko fisi ko fika te au a whaia lai tai puke ko wha mano hi wa whiwhitungiani mahima pe mate ni mangia ono waina ni keise te au wata mantu ho na fa lere a fisi o wa he tahafe mo na lahi a pita puke pe a koe keisi kone a ni ko te au wata pe a ku kai kia ha mate pe a koe uhinga lahi ki ni koe pesete ono fully vaccinated a fisi pe a koe single dose pesete ne hiwa walu pang nau kamata huhu e tau tahani ma tau tahafitu a kau whenga fisi a ke nau mahino a pita peki fisi a koe nau ti semana au toria e whakawawa ki nau toke nau open for business, ke Fekau'Aki. Kono ngā whako ko economy a fisi o whate whito he whewholau aki. Pa koe nau tau seat koe kuantese ku teu ki he booking ia ke o ki fisi mo Amerika, mo Pitania, mo Europe, ki he time koe whakawawa e matapa. Pa koe nau tau whanau atu ku mahalo me ngofua e Fekau'Aki me Pitania ki Amerika e nā Fekau'Aki mana toki whaka u whanua ko ni o tau me vaccinate ta tau e te ai ke tesi a e nea ngope ku ngā wea ke oksai e vaccine a si ai na ko Lucia ka wai ke tau ilo ai implication ki ai o Fekau'Aki mo safe ko ai vaccine ko ia ki he hangi ko reinfection pa mo tau whiko ni o Delta variant, tau si o ku Mahino a pita ko AstraZeneca o ngāwe ke tauwhi. Ai Delta variant ko most infectious COVID-19 ni ai mamani e taini mi. Pe hange pe ko Pfizer, hange ko Johnson, hange ko Moderna. Ai hinga ko hiko vaccine ko ni o effective tatau. Pa ko mea ia o ngofua i o whakawawa i ko a Pitania mo Amerika. Ko inga na feel confident ko kakai ko fully vaccinate na whakapapau i e tatau pe me kakai o fully vaccinate mo Pfizer pa Moderna pa Johnson e hange pe ko tau whewhola ak mo tonga ko tau vaccine o tau ngā aki ko AstraZeneca pe ko Pfizer o level tatau pe ka pa ko hu pe o ngā ki tonga fisi mo New Zealand ai ko tau mua ko tau mau ko tau vaccination passport o ia ngai whanua o una tari e whainga vaccine ko ka pau e ki whainga tā ka pai hao e kau si aina ma kau Lucia o mi ki Amerika pa wa Australia New Zealand o te ke whakapapau i pe u safe e ngai vaccine ko ia e ko hinga pe ko e o tau whanongo pe pau kai ki kakato e miusi o Fekau'Aki mo effectiveness e hu ka mau i lo pe o ngari o sai pe he na ngau e ake o vaccine ko ia i India pe ngau e ake Middle East ko Asia o effective here against Delta variant.
kau te kau pau pe fo ke decide he pure anga pe to moni a be kai ai ko asteria ai mo fisi pe ko Papua New Guinea o kai ke hafika fo o ai pe tahamano balu afi ni mangi afa o mate o anga ma afa o ku ia e palaparema he paha a koe o Papua New Guinea mo Indonesia i he ko Papua New Guinea fo fo no alahi o pai ua ko ngai taha ko Indonesia ko ngai taha ko Papua New Guinea ka mo fere fo ke Delta variant i Indonesia pa kamata ke asi hake i Papua New Guinea ka kai upuke Delta variant ai ko whaka mui ke ua ia ha outbreak i ke toinga ko o Papua New Guinea he ku control ia e nau tō he taini ko Nusila o sai pia Nusila ko whaafe o whalua pa mate ua fitu o wai nau niu keise ua ua ko me ka atoa pe i Okalani pia ko hu whaka Nusila ma ko Pfizer ko Johnson ko tui o kawe mo te nā mo AstraZeneca ko Solomon e toko wano ko ke hamate ko Vanuatu toko whā wai mate toko tahaka ko kaunau COVID free hange pe ko ha moa toko tolu ko ke hamate Ratonga ni we mo Ratonga tau ke ha pe kai ke ha mate kai ke ha COVID-19 ai ko whaka pe ko tau ki mo tu o nau huhu o ku vaccinate fully ki nau tolu he ko Mahino au pita ko hai a ko o mahawinga pita ke over he pe sete vau no ai huhu pe tau aim ke 90 to 100% vaccine aga me ia official fai now aim bet na to 100% now ki taka whamalo pa koe nau ku ia lao i tonga ki whamalo hi e kakai o moua ka pa ke o hu ka pa ke a o hinga le rei o ka pa ke hu ai ko mea ko Mahino a pita ka mau tolu hango aseria ka mau o pe sete vau no e whakabawa ai borders ko pau ke lahe kakai e puke hange ko ni kakai ko ke vaccinate ko pau ke to lahi e fuka kai ko ia tau ilo e laula ua miliona ma hai kai ke vaccinate e tau open up ka ko e puke ko e ua miliona ko ia pau ke to lahi kakai e puke lahi pa to lahi kakai puke lahi a pito o i he intensive care ai ko e lahe mate e lahe puke pe fonu a whare mahaki he pe sete vau noa ai ko whaka mui ko whaka tata pe hoko atu pe ai ngau e he kakai e nau ilo ki hono whakasisi e whakamowhere mahaki takaha nofo pe hono paporo kakai o Mahino ka motong mo kakai o tau ilo fully vaccinate ke associate mo ginau tō kakai ko ke vaccinate ke nau toi mai me i api mo tataria ke whakaukau lere ke i alo hu I kai ke ngata ai ko tau kakai ko vaccinate hana uo holo eva mo ngai mea pe ko ke mahuinga pe ke nau a ke mask mo mea e ko hinga ka nau pick up e si mo ma dupo ko vaccine fully vaccinate o ko tau mo ke malu I kita he te lavea me COVID-19 ke o te pneumonia pa te lavea lahe ke te mate ai kai ka te lava ve o pick up e si mo o te ha mo ia abe ki ata taha o te ke vaccinate ai ko mahuinga o pito peke ka kai ko e fully vaccinate ke nau ngā ke nau whakapoto mo ngahi I lo tau I lo malu e ki tau tau ke malu e ka kai ko no ke vaccinate ka ana ko no fo mai api he ai mo whanau kai ke mana whainga mai ani ke nau vaccine lo tonga I tau I lo ke whanau kai ke nau puke lahi ke nau tau kau ki ai kau re kau hela kau re kau maha ki mafo ku kansa toto o ku kei mahuinga pita peke malu I ki nau tau me COVID-19 ki ngā o eke tau whakapoto ai koe anga ia koe whotunga he whakabawa koe matapa o tau expect e mautolu ia e lahe puke e to lere hake mate koe puke koe ia mai mate koe kakai ko toa ukai ke vaccinate he pau ke mowhere mahaki ia ko Nusila ka whika te au ai ko Nusila ia koe ko Solomon ai ko ia koe hake ko lawe kia ko takaha o huhu ai ko mea be ia Mahino a pita ka tau tau te tau ha ai me mahaki whatu tā maki koe ni o wai pe news statistic ia I Australia koe mate koe ni Australia koe pesete ono wha ai ka kai koe o koe ki whare mahaki mo intensive care
Koe pese te ono wha ku akau admission ki whare mahaki. Koe uhi koe COVID-19, koe ono wha koe not vaccinated. Koe pese te taha ni ma poini hiwa koe foi vaccine beta. Koe pese te taha poini malu koe fully vaccinated. Koe hao hinga au kuke lahi e fully vaccinated, koe tau sio koe pese te taha poini malu, koe inga bena iai mo nau mahaki. Koe mafu pe koe suka pe koe complication. Ka koe pese ti lahi koe ne koe i whare mahaki mo intensive care. Koe memi ka kai ko toa pe o kai ke vaccinate ki nau to. Aka u kai ke toa pe u. Koe mea taha u hau u ko nisi pe. O Mahino abita koe Delta variant, pa koe COVID-19, o MAHU'INGA ene mofere ko he ea. Ene mofere he ea, ko inga by droplets o aerosol. I he ne mofere ko he funga te pide pe koe ngahi mea ko ia. Ai mea. Ai koe ai MAHU'INGA koe ke te ngawe aki ai social distance ma ngā koe mask. O MAHU'INGA abito ange ia. He te ala koe ke safe se. O kai koe inga ke te hygienic ke te ngawe ake o ka hau. Ka koe most important route of transmission koe aerosol koe ne te koe mahaki he ea. Koe uhinga lahi ake mo fere koe ne COVID-19. Koe hae mea ke tokoni ki he moui ai tonga. Koe mea pe nifo kia koe hinga koe oku ai before ke kakai tau kakai koe no whaitama. O MAHU'INGA pino ke nau ilo koe oku ai vaccine i time ko te whaitama ai. Ko vaccine ko MAHU'INGA pito he whaitama ka koe flu. Leonga before o kai ke oksisi e flu he time ka ba te ke puke he flu e whakatutama ke pepe. Ai koe hange pe koe COVID-19. Ai koe kakai whaitama recommended a pito. Koe vaccination koe ni ke flu. Pea mo COVID-19 i ha whahinga tu unga pe o e whaitama koe mea MAHU'INGA pito. Pea toki kau mai mo e tale LOLOA ka to whai behe ko ngaki mui he ose wike uanoa. Ai ka kai whaitama ai wike tale LOLOA. Ko hano hinga MAHU'INGA e tale LOLOA. Ko hano hinga koe whonga pe ia koe time ko whaitama e ka kai whiwhine. Ka pau huhu taofi kita he tae LOLOA. O kuia e antibodies o te ngahe e whae o pāsi a ke pepe. Ke Malu'I a ke pepe he urak mahina o no hono whaere mai. He koe urak mahina o no ia o ka pau kai ki aha antibodies he pepe. Kau e tale LOLOA he mea whakatutama ki apita ke pepe kono sifo e tau he mahina no. E mate. Kau ia he mahake o tamate e pepe. O ka pau kai ke vaccinate e whae. Pato ke whae e huhu taofi a kau re kau kamata pe he mahina ua. Kau kai ke ngā ua ia LELEI he pepe kono sifo e mahina no. Ai MAHU'INGA koe ni ai huhu e tale LOLOA. O kau ia he mahak whakatutama ki apita ke pepe kono sifo he mahina no po e tau e taha. He teke mature e nau immune system ke nau ngahe antibodies. Pea koe flu. O make si o pehe tamato koe mate. O Fekau'Aki mo influenza. Koe mate whoki a seria he flu o wafe tolu wafe he tau. O koe ke mausi o ki ai he tau ni. Koe hano inga, koe tau toi koe me a pipa ku vaccinate e kau vai i whai mahaki. Kau tau si o ku neong o ki ai mate he a seria he COVID-19. Kau whahafe fu wafe tolu wafe koe huhu koe flu. Pai kai ki ngā tai o tau toi pe me ape koe ke tau lere holo whamo where ai mahaki. Ai koe most important koe vaccinate e Pfizer. Ke kakai whetama mo flu vax. Mo tale LOLOA. Pea iai befok mo ngahi whetu. Hange koe ni ko tonga. Kau kai ke whaha travel o ia tai ni. Hange koe tai 40 mo mea koe TB. Mo ngahi mea kolora. Mo ngahi mea pehe. O whakate whito pe ia he whetu o te iai. Ai vaccine. Kai ke. Koe konga whoki tau au mai ke ose tau porokalama. Koe whakamanatu pe ke tonga e tau kawenga MAHU'INGA koe ni koe otua mo tonga ko hok tofia. Koe tau mua, koe whakakoloa ki tau tolu i he teu i e tau loto mo e tau whakaukau. Pea koe whakatutu koe ia was maang mai behe loto whare o e whanua.
o ku mau maha tau loto whaare o ha ia ke tau nganga whakafonua ke tau moui whakawhami ke ātakai ai lotu ai ngā whakatutu MAHU'INGA koe ni pea o ku tau si o ku hi he tau kehe o ia a manaki ai tonga koto ka pau tau fu whakapo uri au pito tau kono kona mga mea pe o ware pe tau si atu ko tui he kesi mai mo tu maranga e motu ana e kona mo whakakina koe amanaki a koe whakatutu whakafonua koe ni koe hano inga o koe ke te ha choice ia koe choice me koe o ki whai lotu mo whakaukau ke lau ha me i toi tapu ke ha waha ki maama pa whai atu te liriu aga koe amanaki ha tau whanua u ha i pege tau whatutu a takai mo i tau mo i mea kou tau mahene ki ai ka koe no hinga whoki he fufuoloa e tau whea mai mo i mea koe ni a e whenga ke whakamama whai ke tonga ke tau ilo koe tau koloa koe mea koe ni koe mea o koe ke o ko hange koe ne kakai tonga koe kakai o ku whare mai be tau roria o koe ke toi aha tau choice koe tau choice pe o si whai ia he tau whakakui mo tupola koe o mai mea le rei ka tau tolu mea le rei taha pakano mo ni ia he tau toki lalahi hake o whai te riha pe tau whaka mahua hua to takai holo ia o kai ke utui o tua au pa te wala hau he wheitu te o whia alu ki ai kau tau ilo tau he behe taimi lahi kau tau whaka osi mai pe o whato tō la a mai ko tau loto whare ia ko mantui ia ko lotu ko mea MAHU'INGA ko ni teu ke mate te whakawhia mai ki whale lotu ko inga ke ko ilo ia hau amanaki ke whoki ke ko o tua ko wheitu ia tomu ke iai ai koe u tau sio ko hano hinga u tau taria ke tau o ke tuunga ko ia ku more o tau whainga maari e more fu tau lahi ko tau ko he moui ko ni u tau pe fitno pa ko tau lahi tau ko e ni manoa ko ngai tau MAHU'INGA pito ke tau ngā ue mo e langa ko e whanua langa e whaamini pe aku MAHU'INGA pito ke tau ila ka pai te tau ilo e tau kolo heke ke more taimi tonga he tau lere holo he ngai whakaukau mo e mea te tau more taimi ai o hangi koe patoa koe peki o koe ke toi hataha ni hao mo ne perepela o whakaperepela i a ki tau tō koe tau whenga ke kaka ke moi u tau heke a e koe fufo i perepela pa tau sio u tau kano ua e koe ke tau ilu tau whetu u tau o ki ai pa koe mea pe koe ola koe e whahinga whakatutu me koe ngai whaamiri pe kou nau kaka i ki tau tō ai whaamiri e patoa nau kaka e whanua nau whao e nau kato koe nau panke koe nau paanga tata koe peki e nau whao seo si atu koe mea ta tau ka koe tau whakaamu o ku kei tangutu mai pe e tau whakatutu whakawhanua ko whe ia koe e taimi e whiri ai tonga ke whakawhoki mai e tau whakatutu whakawhanua ka tau le liu ke hiki ki tau tolu koe kakai o tau kai mo ui mo he kase whanua ka koe kakai o tau hiki whanua o mo ui e taha kotoa koe hano inga ko hinga e tau hiki whanua ki tau tolu pa koe si kakai ko koe ke nau lava whahi hamea koe kakai pia o tamu ke hiki nau tolu ki au koe hinga koe uhinga whakanatula koe ke nau lava ngā ue nau maha maha ki mga mea pe koe kakai pia o tamu ke nau tangotu o kai e momona e whanua koe inga koe ngā ue lahe whanua o hiki whanua e taha kotoa kai lolo tonga ia o moi le rei a tamai le rei ka koe ka mga mea pe o totonu ke te au ki tau ngā ue i ke tokoni ke whanua o te ere la ki ta ia he funga i he funga o e ulu e kakai tonga hano hiki ki ta ki o ngā to ai pato e tānaki mai whangapone mo e kakai ke toi mamafa ai piko ua tau tua ka tau hanga ki o ngau nau sisino mo nau whewhete no kai e ngā koe whanua ko tui lahi o tonu ke tau whakaukau le rei enough is enough lo tonga u tuku mai tau fu whakatu o ku kakato kato ai visone ke a fusi wa he mani o whakahoke e whanua koe mea ofa i a tupo raki mai tau whangakui kana e whenga e patoa mo e peki e tanu
ka kono mo ni ke lava tanu u pau ke taake lo tu taake mai tau historia mo mea ko toa pa toki lava to ia ko mea na i lo ia aki ni mai pa toa ko fonga ko lili o fonga ko taake lo tu ka ku whaka amu ke mahino ke tonga neo e ngahi mea ko ni mai palapane ma ko o ke ai pe amana ke fotu tu whafonua o ke tata o ke ta pe whafango o ke tapu pe sa pa te o ke tangu tu mai pe ki toi tapu pe ue fie la uia pe i kai o ke tatari pe ke te a o whaka awa hake mo whaka lau lau roto kia mo kumi ha o mahama me ai ke whakasino mai ai he whotunga ko e loto o ku ofa mo i ata mai o ku mahama ko whakaamu ia atu po uraki mai tau whangaku. Pea ko hono mo ni o ka pāu te tau mui mui ki ai. Koe tau awe ki tau tori he tu unga whaka i whia o pito ene maolunga, ene civilize, e mo ui e taha kotoa hange ko lawe ki ai. Whainga maari e mo ui e tamai niua. Koe mea tatau pe no kwa lofa, mea tatau pe niua, mea tatau pe i apai. Koe hano hinga. Koe sino ia o tua o kui he wheitu kotoa. Pe anga e tau siwa tato ko sino akia ko ngata pe ia te au mo whaami. Ka koe hiki i koe e wha o atu e tau whakaukau. Toi whakahawa ho tau mafu ke toi whaalahi angi. U tau sio lewa, u tau ofi lewa he mafu mo e whakaukau. Ai o tua koe u tau tui kia he o tua mo tonga ko hok tofia. Koe tonga ko toa he loto whare, u tau tatau ka atoa, u tau wheo whaake, u tau fusi whakataha. Langa whakataha o tau hiki whanua. O wala e tō taha kotoa ui aho tare ni to weke hataha ia o tai aha no tare ni. Ko e anga ia koe whakaukau ai o tua matonga ko hotowhia. Ko e tonga kotoa o mahuinga. Ko e tonga kotoa ui aho whatu. E tau mo ui e whanua. Pe oa pe ngalo ke o vaccinate. Ko e mea mahuinga taha pe ia ke malu i tau tong. Pe i kai ke ngata malu i ki tau tolu, malu i tau whanga o whaanga, e tau whanau, e tau mātua mo i kui. Pai kai ke ngata ai koe matapā ia ke tau hu ai ki hawhahinga tau ataina. Ke tau o ewa ki Tonga, pako ewa ki Amerika, pako Europe, pako hape whetu tau whio o ewa ki ai. Koe vaccination i te nau mai whainga maari ko ia. Masi ka kai kau wheitama, mahuinga pira ke mō vaccinate. He mau kei sio pe ui ai palapare mahange koe tamato, mga hei palapare mahange pepe. I he ngahi mahake o koe ke totono ke mō mau. Koe vaccine, mahuinga koe ke mō tokanga ki ai. Pea mo e tau whotutu wenko o tua motonga ko hau tawhia. Malo, o bito pea o whaat ka mō tolu ka tau tok whenua ke taim tatau a pongpongi. Malo.